U MLA ka Ranikor constituency habayo banyakran markileng ba kilat pathai kubor uba Pius Marwen badai unong mikmat nak parti United Democratic Party ulayathu bakum ke parti kin persang bantan cucu umtang haki benta neki jaka baka parti kadon ndai kintang pentran haki wei constituency ru kiba ki parti kamdon haringkat kejingkersan upai ba wedang iye yakate ke parti uba Pius ulapan kan mauru house nam aja khat pra ke parti UDP kadon tang ndungut ndai house nam ajar pulai kalakio sakhat arngut ba kado bro ka parti ru awi dei bat kacin perkhanya ka parti ni jia tristom antang po ka konsumsi ka ba nganga me kmat ndrei ni tristom ha ki konsumsi ru ti lengwa kacing tristom lengwa kacing ya trelang rekat bat kacing kersian jong ki paiba beit po kacela kajungi ti ingkat mas kam no ba kacing ya trelang ba parti jungi mo kumba pilai hau neutem baladap hau aja khatra ngidon tang drungut adin kato arjal arpulai ngidon khat arngut ben nginget skam makini ki por ki ban sawan ru lomba kacinya trelang lomba kacinya mo jing setu jumut lang ba ka parti ka ba nak le jungi ni kwa benang pen klansyu po ka celah ba kacingwan jo ka parti thamai kan perkelas pun pak no aka sensar kadar nesipun kita ka jing mi lenti henry enda pila job tang apa aku konsumsi ru ngatrai sipun ki jing ki jing don kam hapo ki konsumsi mana konsumsi ke ba ki don henry pa piong ba ki pepa ki paikmat lesi syakata ka parti ke ba hiong andre hangahi ke ba ngasyam nadu ini ki MDC election ke ba ki pepa hi ki don kata kejikshan ya ha ka cingyalam kejungi berkamtam pila i ba hai ki alai snem mo kata kejing angnut jo pepa kejing kermen ba nda ki wan ka bor ba kin sale kumta toh po kastir kimyo ka jinsya ndrei khatam ka Kashil Autonomous District Council ba kilayo ya ka majority ka jing sinsar ka jongki but ha ka jinglai ka jongki ru syaki paiba kalong ba ndangi wan ka bor ngin penkela pun ba kita ki jingkela penwandul ne pun ba kin pendo kita ki kam ki ba dei ben le ben bot kita ki jing ka ba kumbale ki isi ki ba rim andre dala syong haka bor ka jing yalam ka jong kipat ngampat i yak ta ka jingkela mo kumba ki angur pa mon maki ta ka jingkela ka ba bun ba ngampat i hidup mentah dangi pai le khatam ye ki skim ba ki ba ni yo ang te po district council kumba ki isi ki barim ngi man laus nem ni yo ki skim ba pher andre mantala sisnem mo la sisnem pura nuru babat ke isi ke PPP po ka district council po ka Kashil adu menta ngimpat yo ya ke skim kiban ai syaki konsulsi kumbaki ai ki por konja naka UDP ngidon arhut ki minister ke budan pos ketria nga ngadi kosyaman yang planin bod ba pius buat ka kumu kosyaman MGCC ngidon hapo sekretariat kau sekretariat ke bos tigidon lang hapo ka bos kuno findon siap tunung bos we are in the same house ha assembly nge syong ha tri siri bench ngiklem syong ha opposition bench kuno yang ngidon hapo tunung bos ta ka hipotesis kalong ka papakalar ta katon be ke jikeno lagi don sabaru ru lagi don ka saukaru ka jikeno kadon ba naklia kajungi ngim don hakapo ka sokar bat ngimla banora ya ka roy kapar ngimla bale kita
Lalu ngidon sa baro kajing keno kadon. Lalu ngidon sa poru kajing keno kadon bay. Andre ngitri pat ya kakam kababha. Ngidon haka sorkar kemud ngitri lang bat ka sorkar kalau benwara ya karoy kapar hapo kajelahi baro kawe. Bang ngidon hapo ka sorkar ko bagi keno bangidon mo bangi dei ta kibriu ki ba kumba ki keno mo hakpio ke ki rensan sosial media lene ki pajba katu kan ne ndre ke jingdon ke cungi kalau ka sorkar kalau ke jingkersan benwara ya karoy kapar tang po ka konsumsi ke bangi mikmat hendrei haka jelahi baro kowe